malaikat keciptayang. Wenten cerita sujati saking cakepan sucine, indik Sang Hyang Tunggal nyiptayang malaikat. Pengawetnya nih, wantah Sang Hyang Tunggal kemanten. Sang Hyang Tunggal punika welas asih, suci lan maha kuasa. Ide sane nyiptayang jagat puniki. Sang Hyang Tunggal nyiptayang malaikat-malaikat sedereng nyiptayang jagat lan dagingnya nih. Malaikat-malaikat sane keciptayang oleh Sang Hyang Tunggal punika nenten tios roh sane luwih pisan. Melianan kapinin atma. Geginan malaikat-malaikate inggih punika nyembah Sang Hyang Tunggal lan ninutin sekancan pikayunan idene. Malaikat-malaikat sane kaciptayang ide kalintang akeh. Kantos nentan side antuk metek. Lan sami malaikat-malaikat punika becik pisan. Nah, kecerita yang mangkin, saking malaikat sane akeh punika, wenten asiki sane nungkasin Sang Hyang Tunggal. Malaikate punika ngalin tegak luwih ring swarga. Ia ngajak malaikat-malaikat sane tiosan mangde nungkasin Sang Hyang Tunggal. Malaikat sane nungkasin Sang Hyang Tunggal sane kapertama punika kasengguhin ratun para setan. Lan para pengiringnya nih kasengguhin buta kala. Saking paindikane punika kantos kayang mangkin. Ratun para setan lan para pengiringnya nih dados musuh Sang Hyang Tunggal. Kenten pada ratun para setan sareng para pengiringnya nih setate mobabin i manusia lan ngutsahayang nyengkalen manusia mangde manusane nenten nyembah Sang Hyang Tunggal. Kerana paindikane punika Sang Hyang Tunggal jagi ngukum ratun para setan sareng para pengiringnya nih ring kawah apine selamin-lamine.